yampaye akazi nishakira iki? Yeme reka no kuyigora. Siyo Mana twirirwa tugora, yaradusubije mugende namwe abakene muyigumeho, ahari izogira gute? Izobitaho. Nimubirekira abakiri yasubije. Kumvikane. Abakene basubiye babivamo ngo ya Imana yitaye kuri bamwe. Imana yagize gute? Yitaye kuri bari, reka bayibeho, reka banayikunde, reka banayishake, yabagiriye neza. Abakene baravuga ngo iyi gahunda twebwe ni nkaho Imana itatureba. Abakire nabo baravuga ngo twebwe yaradusubije, ngo si cyo tuyishakira niki? Mpamvu tuma tuja gusenga niki? Ko yadusubije. Hari umuntu uri mu kugera ku bisubizo, mwamwikozaho kuri gahunda z'amasengesho, akababwira ngo birananiranye muri iki gihe. Kubera iki? Mana yarasubije. Mana yagize gute? Mana yarasubije. Mana yagize gute bavandimwe? Gusubiza kw'Imana kwabaye impamvu yo kukunaniza. Hashize igihe kitari kirekire, naragize inzozi. Muri inzozi zaratanzwe n'Imana. Zandivuga. Mbona ko turi kumwe? Mbona ko isi yose abantu bari muri movement. Naje nari muri movement kimwe n'abandi. Movement no kuba ngo kugenda, abandi babakora, abantu bari mu modokari, abantu ku manywa. Mbona ko abantu bose bahagarara, nta muntu wisheganyije wari mu modokari, umuntu wese arasohoka, nta muntu wagumye mu nzu. Mbona ko abantu bose baja hanze. Harangije mbona ko marayika afungura atema ikirere cy'ijuru nkuko. Mbona ko ijuru ricikamo kabiri. Mbona ko hamanuka marayika ngo kuza kureba ngo ibyo abantu bahugiyemo, ngo kandi Yesu Kristo yenda kugaruka. Mbona ko amanuka ahagarara mu kirere, aritegereza umuntu wese, nanjye nabonye anitegereza. Arangije numva ko indirimbo iririmbwa. Baririmba indirimbo, numva ko indirimbo sinamenye korale yaririmbye, numvise gusa ko ikirere cyose kiririmbamo indirimbo. Iravuga ngo tukikesha, tukingoja Bwana Yesu ngo kurudi kwake. Tukikesha. Navye ijambo ry'Imana ko ndabona atari ryo soma. Uwiteka uhoraho. Sinanze navyo murasoma, dashaka gusa ngo nibyo byihuta kumvikana. Nuko Gideyoni amanukana n'ingabo bajya ku isoko. Maze Uhoraho aramubwira ati, abantu bose bari buyore amazi ku mashi bayajabagira kimbwa, ubatandukanye n'abari bunywe amazi bapfukamye. Itonde. Abantu bose bari buyore amazi ku mashi. Yego. Turi kumwe? Bayajabagira nk'imbwa. Ubatandukanye n'abari bunywa amazi bagize gute? Mwumvise abantu babiri. Abayoye amazi bajabagira nk'imbwa, n'abagize gute? N'abapfukamye. Sawa, komeza. Gatandatu. Nuko abanywesheje amazi amashi bayajabagira baba abantu 300. Twitonde. Aba bantu bashabagiye amazi bakoresheje amashi babaye bangahe? 300. Babaye bangahe? Aho soma rero. Abandi bose basigaye banyoye amazi bapfukamye. Uhoraho abwira Gideyoni ati, ndabakirisha bariya bantu 300 banywesheje amashi, kandi ndakugabiza abamidiyani. Rekeruko. Yeme bivuyemo, birumvikanye. Rero ngiye gusobanura rero. Hey, haleluya! Muve mu mabible, narashaka kubabwira, ndimo ndababwira hejuru ya Satani. Bwana asifiwe sana. Ndimo ndababwira ngo bamwe bahinduye
inda zabo kuba iki, abo nabo niki. Narivuze icyo umwuka yansabye rero kuvuga. Aba bantu bashabagiye, bafashe amazi bamwe barayayora, barahagarara, bajabagira gute, bahagaze, ngo abandi bagira gute, barigata amazi, abandi ngo baragira gute, abandi bagira gute, barapfukama. Tegerere uri kikintu, hari abantu amazi, nicyo gituma mwene data yavuze mu ijambo ry'Imana, amazi nibwo buzima. Amazi niki? L'eau c'est la vie. Amazi ni ibisubizo bari bahuye nabyo. Amazi igihe cy'inyota, ayo mazi ni ibisubizo. Ngo mu butayu arambwira ngo rero mwumve ikintu, abantu bapfukamye ngo bagereranwa n'abantu bahura n'iby'Imana bakabipfukamira, bahura n'imigisha bakagira gute, bakayipfukamira. Hari abantu bageze ku mamodoka barayapfukamira, hari abantu bageze ku bakwe bo muri Amerika barabapfukamira, hari abantu bageze kuri mariage barayipfukamira, hari abantu bageze ku bikomeye barabipfukamira, ariko hari ababifashe bihinduka imbaraga zo gukomera. Haleluya! Hari abantu rero iby'Imana babihinduye ikoni yo gukomeza, hari abandi babishitseho babihindura imana zabo. Arambwira ngo nabo ni Satani kimwe n'abandi. Rero umuntu usenga yakuye umutima kuri ibyo, awubitsa Imana, uhora imbere y'Imana, hirandevu ntiyo mucika. Ntabwo baba mu bintu, ibintu ni ibikoresho by'Imana, bakoresha umurimo w'Imana. Ariko we yavuze ngo mwirinde ivutu, mwirinde impishi, mwirinde ibisindisha, mwirinde n'iki kindi ngo amaganya. Babwire rero aka kantu mwumve, ushobora kuba ngiye no kurangiza. Ivutu ni imigisha, abantu bagahaga iby'Imana baruha bakumva bagize umunaniro. Uko hari abantu bananiwe gusenga kubera umunaniro w'imigisha w'ibisubizo. Hari umuntu uri mu kugera ku bisubizo, mwamwikozaho kuri gahunda z'amasengesho, akababwira ngo birananiranye muri iki gihe. Kubera iki? Mana yarasubije, Mana yagize gute, Mana yarasubije, Mana yagize gute. Bavandimwe, gusubiza kw'Imana kwabaye impamvu yo kukunaniza. Uratekereza ko Imana yohereje igisubizo iwawe kugira ngo kikunanize gusenga, kigukure ku ntego yo kuja mu ijuru? Ariko ndatanga komera Imana yacu amashyi cyane. Haleluya! Ntabwo Imana yohereje ibikorwa, imirimo yabo, ibitangaza kugira ngo bigukure ku mpamvu n'intego yo kuja mu ijuru. Abandi ngo amaganya yeme, narabivuze ngo ubunyine hari agakino Satani yadukinye mu rusengero. Mwumve narakavuze n'ahandi. Yabwiye abakire, yabwiye kwanza abakene. Satani yabwiye abakene, irababwira ngo ibi bintu mwagiyemo Imana itarababereye igisubizo, ni mubirekera abakire yasubije. Kumvikana? Abakene basubiye babivamo ngo ya Imana yitaye kuri bamwe. Imana yagize gute? Yitaye kuri bari, reka bayibeho, reka banayikunde, reka banayishake, yabagiriye neza. Abakene baravuga ngo iyi gahunda twebwe ni nkaho Imana itatureba. Abakire nabo baravuga ngo twebwe yaradusubije, ngo si cyo tuyishakira niki, mpamvu ituma tuja gusenga niki, ko yadusubije, ko yampaye abana ndaja kwisaba iki, ko yampaye akazi nishakira iki. Yeme reka no kuyigora, siyo Mana twirirwa tugora, yaradusubije. Mugende namwe abakene muyigumeho, ahari izogira gute, izobitaho, izobibuka. Hey, haleluya! Abato baravuga yinjira mu gakino k'abato n'abakuru.
ibwira abato ati sasa muwe mutegereje ntimuragera igihe cyo gutangira namwe kuyitaho. Mwebwe muracyara abana, mwanze murekera abakuru n'ibyabo. Uko hari abana bazi ngo none kubatizwa ni afere y'ababyeyi, bazi ngo kunywa meza ni afere y'ababyeyi, bazi ngo gukorera Imana no gukizwa ni afere y'abakuru. Abakuru nabo baravuga ngo birekera abana kuko bagifite imbaraga zo kubikora. Mureke gusenga biracyareba batoya kuko bagifite n'imbaraga zo kugira gute. Numvise umuntu umwe avuga ngo abana bato ngo batoya ngo musenge mufunge mugifite imbaraga. Mva mbabwiza ukuri, Ana yarafunze kugeza imyaka ingahe? Nukuvuga ngo bato ko baravuga ngo mureke n'ibyo abakuru nibo birirwa bashaka Imana kuko babyumva banabisobanukiwe. Abakuru nabo bakavuga ngo mubirekere abana kuko ari bo bagifite imbaraga. Beza Imana icubahiro. Chance bose babivuyemo, bose babyikuyemo, bose babirekeyo. Abihaye nde none nindusigaye. Nimba abakiri badasenze, nimba abakene badasenze, nimba bato batagisenga, nimba abakuru batagisenga, ubwo gusenga kwasigariye nde? Gusenga nukuri mumbwire. Icyumba ubu nyine gisigariye nde? Ni pasiteri. Niko gabiri mukumera. Nabo baragiye. Ndabahisha se. Basigara baza mu gitaramo mutegere, basigara baza gucya mu gitaramo ngo turashima ko na pasiteri yaje mu gitaramo. Ngo kandi ngo iyo baje ngo tuzo twishima. Ariko yeme. Hari ijambo navuze umwuka yampishuriye. Yaravuze ngo iyi nzu zitwa inzu yo kugira gute? Yo gusengeramo. Imana irambwira ngo imvugo iba muri iki gihugu ni imvugo yitwa gusenga. Utazi gusenga ni umunyamahanga muri iki gihugu cy'umwuka. Ngo kuko umuntu wese Imana yumva ni umuntu usenga. Ngo nta buryo rero impamvu mwamubona amacakubiri n'amati ku hagati y'abasenga n'abadasenga ngo nukuba abantu barahawe umurimo ngo bashaka kusangira badasangiye imvugo. Nta muntu ubu nyine ushobora gusangira akazi batumvikana mu mvugo. Aravuga ngo rero abasenga n'abadasenga impamvu badasangiye bananiranye ku murimo nuko bashaka gusangira umurimo ariko batumvikana. Ururimi atari rumwe. Haleluya! Ijwi ry'Imana rizumva abasenga. Cyakabiri bo bazaba bahagaze ku muryango, ntabwo Imana izosohoka batayibona. Yesu ashimwe cyane. Amasaha yanje agiye kurangira. Amasengesho afasha iki umuntu witeguye? Hari ikintu kiza kibaye umuntu adashaka kurangiza akazi kandi arushe azafata iki? Si energy. Ninde muntu wari wamwa energy hano kugira ngo atava ku kazi? Atava ku energy nimba ari energy. Utuji twa energy. Muzehe wenda ni utazuka musimbizi. Kari hano. Kazane hano. Ntabwo nzanye iki kintu ngo ngikorere marketing. Ndashaka kubabwira ngo umuntu wakoze iki kintu kwari kugira ngo yongere abantu imbaraga mu gihe bumva batagifite imbaraga zo gushaka gukora ibyo bashaka gukora. Kwanga kuva muco bashaka gukora kugira ngo baherere mu kindi. Mu gihe haleluya. Amasengesho ni energy. Ndazi ko abantu benshi babivuyemo kubera kurambirwa no kuruha. Ariko amasengesho niyo energy zituma umukristo atarambirwa kandi atananirwa mu gutegereza. Nimwongere mwisubizemo mumwe ka energy. Energy mwongere mugire gute? Muhimwe. Ariyo masengesho. Ko muranga kumwe energy ngo musubiremo imbaraga muraruha. Gutegereza Yesu birarusha. Uizamu yeme rirarusha. Izamu rirarusha. Ibitotsi byo gutora nijoro, kwicara nijoro biragoye. Biragoye kwicara nijoro. Isi cyuzemo mwijima ni nijoro, iteka ryose isi nijoro. Ariko abahora bicaranye ka energy kibaza baruha.
hano muri 25 muri Matayo ngo bose baragira gute? Muzarigendereho. Nuticarana ka energy ufite ikibazo. Nimutamwa energy y'Imana yitwa amasengesho, muzonanirwa, muzasinzira ku isaha yanyu. Beze Imana icyubahiro. Haleluya! Tumvikane gusenga sukuza gushaka imigisha gusa. Gusenga sukuza kuambura dossier. Gusenga sukuza kugira ngo isengesho risore. Gusenga no kugira ngo Kristo atazusinziriye. Kristo ataza agasanga ugize gute? Usinziriye. Mu buzima nkunda kugira ngo siga iminota. Haleluya. 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 Mwuka yigeze ambaza ikintu, arambaza ngo se niki gituma ngo abantu bazi ibintu byinshi kuri je ngo ariko bananirwa kubikora. Kubera ko abantu bazi ibintu byinshi kuri je ariko batazi kugira gute kubikora. Arambwira ngo reka ngubwire impamvu. Arambwira ngo abantu biki gihe mwene data pasiteri nahaguruke, ngo abantu biki gihe ngo bameze nk'umuntu ngo witegereza kure ngo ukabona afite ingingo zose. Uyu mugabo arimo areba gutya mwomenya ko ari impumyi. Mwomenya ko ari impumyi. Uyu mugabo mureba gutya mwomenya ko mu mutwe hadakora. Uyu mugabo mworeba gutya mwomenya ko ari kimema atavuga. Umugabo umeze gutya mwomenya ko amaguru yatazagenda. Arambwira ngo abantu bikigiye ngo bameze nk'uyu muntu usa n'ufite ingingo zose ngo ariko zose zamugaye. Nukuvuga ngo mufite ibintu byose bisabwa kugira ngo mukorere Imana, ngo ariko mwabuze ikintu kimwe, ngo mwabuze imbaraga zi active ibi byose kugira ngo zikorere Imana. Beze Imana icyubahiro. Haleluya! Abasenga nibo bagira n'imbaraga zo gufata ibi byose bakabishira mu bikorwa. Umugabo witwa Sadu yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo amakuru yo kuja mu ijuru ngo abantu benshi ngo barasa ngo nakurya kumushwi. Umushwi murabona umwana w'inkoko, ngo umwana w'inkoko uri mwiga indani, ngo uyibwiye ngo hano hanze haba Nairobi, ngo kandi yubatsemo ama etage, ngo ukayibwira ngo hayo modokari za limousine iri indani, ngo ukayibwira ngo hano haba abahungu beza b'inzobe n'abandi bibikara, ngo birashoboka ko umushwi ngo utokwizera ko ivyo bintu biba hanze, ngo kubera kutagira gute utabibona, ngo ariko umunsi wavuye mwigi ngo uzosanga ivyo byose bibaho. Aravuga ngo abakristo benshi ngo ibintu byo kuja mu ijuru ngo baza batekereza ko bitabaho, ngo nk'umushwi utizera kuko ivyo bintu bibaho, ngo kubera kutarasohoka, ngo ariko umunsi Kristo yayishutse, umunsi yakinguye ijuru, babwije ukuri ko babyizeye batarabibona bazabibona. Byizere nubwo utarabibona nibyo. Byizere. Babwije ukuri ko mufunze mwigi, umunsi umwe izarimenagura gutya muje hanze mu ijuru. Ariko hari abapfiriye muri iyi, hari abagize gute, hari amagi yabaye iki, amahuri. Nayo magasanzwe. Babwize ukuri. Turarangije. Haleluya. Nashaka kubabwiraga ibintu byinshi, nari mbabwiye gusa ibintu bibiri. Oya, Bwana asifiwe sana. Nari mbabwiye ngo abantu basenga buri munsi ngo bafashe imitima yabo bayitereka neza ku muryango, ntabwo azasohoka batamubona. Turi kumwe? Icya kabiri turavuga ngo amasengesho niyo energy zituma umuntu akomeza guhagarara kuri uwo muryango atagize gute, nubwo atinze akagira gute, agategereza kandi atarambiwe. Beze Imana icyubahiro. Haleluya! Amasengesho naratangaye nuko buriya abantu bose mubona, hari umuntu wabivuze na Sadu, yaravuze ngo abantu benshi ngo bazi ibintu byinshi ku Mana, ngo ariko nta bugingo bagira muri byo. Ubu kurya kumenya no kugira ubugingo ni ibintu bibiri.
ubyumve rero. Aravuga ngo bameze nk'impumyi tegere. Uriya impumyi izi kuhaba nubwo tabona, izi kuhaba couleur rouge, haba irangi ry'umutuku. Kuri inzo impumyi zirabizi. Zizi kuhaba imikara, zizi ko hano Nairobi, zituye Nairobi. Impumyi zituya zizi ibintu byinshi hano. Ariko iwo mubaza ngo ngahe nereka tandukanyiriza ikiniki ngo ndashobora kugira gute. Aravuga ngo rero umuntu udasenga mutegere ngo ikintu cya mbere ngo bameze nk'inzu ngo ikinze ngo itari yidirisha ngo ku buryo urimo wese adashobora kuyibamo. Mu byumva iyi nzu bakinze amadirisha yose bagakuraho imiryango bakagira ko bahitutse tukagira ugapfa. Aravuga ngo rero ngo umwuka wera w'Imana nuko yamubwiye yaragiye gusenga mu gashamba Sadu, umuhungu w'umuhinde agiye gusenga, arimo asenga Imana iramwiyereka amubaza ibibazo byinshi. Aravuga ngo kurya umuntu adashobora. Haleluya. Mureke dusome ubwo duhera ni hariya muri Yakobo. Ubwo ntabwo tuza kuhasoma, ubwo ndahavuze Yakobo 5:16. Cyakora reka tuze kuhasoma kuko ariyo desturi ijambo ry'Imana, ariko niryo ndimo nifashisha. Hanyuma turaza gusoma muri Luka 21 umurongo wa 34 kugeza kuri 37. Ijambo ry'Imana ubwo wahabonye adufashe gusoma Biblia. Ijambo ry'Imana Yakobo, soma. Some mu izina rya Yesu. Aravuga ngo muje mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukire indwara. Sengesho ry'umuntu w'intungane, aho niho dushaka, ni naho basurinye. Sengesho ry'umuntu w'intungane rigira ububasha rwose, kandi Imana irikoresha umurimo wayo. Amen. Kandi Imana irikoresha iki? Umurimo wayo. Haleluya. Reka rero adufashe gusoma hariya muri Luka 21 ijambo ry'Imana ho Biblia yera 34 kugeza kuri 37. Mwumve ntabwo ntinda cyane, ntabwo ndi butinde rwose. Luka 21 34 kugeza kuri 37. Umurongo wa 34 kugeza kuri 37. Yego. Haravuze ngo mwirinde utegere imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda. Imitima yanyu ye kuremererwa, utwo tuntu dusurinye cyane. Ye kuremererwa n'ivutu no gusinda. N'ivutu ni uguhaga n'ibisindisha n'amaganya y'iyisi. Uwo munsi utazabatungura, uwo munsi utazaza, kuko uzatungura abantu bose. Ngo abantu bose mutegere, abantu bose bazagira gute? Bazatungurwa n'uwo munsi. Yeme twumvikane. Abantu bose hari wasigaye nawe urimo, bari mu isi yose. Obama, umuntu wese sinzi nimba byabyumvikana. Vuga ngo nanje ndimo. Komeza rero. Umeze nk'umutego, kandi bizaza bimeze nka kurya k'umutego. Nuko rero mujye muba maso musenge. Mube maso mugire gute? Musenge iminsi yose, kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Haleluya. Amen. Hey, haleluya. Amen. Nuko musenge iminsi yose kugira ngo murokoke uwo munsi uzabukomeye. Dasakera numvise nani gani wabananingwa gapression. Haleluya. Amen. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Twagize ibihe byiza. Amanure tension mugani wa nani iwacu Bukavu wazaba ngo shusha tension.
shusha attention. Uvuga ngo umuntu abakubwiye ngo vuga buhoro, manura isukari. Haleluya. Tugize iminsi 3 hano, turabasuhuje mwese, twabonye abantu benshi tuzi nabo tutazi. Twumvise amagambo menshi guhera ku munsi wa kangahe, wa 5. Mwene data wagiye Sebanyana yavuze hejuru yibanze mbere yo kumuntu asenga. Buriya nkunda ijambo ry'Imana nubwo bidutera rimwe na rimwe intege nke ryo kurikunda. Yaravuze ngo ibi mubyongereho, ibi mubyongereho, ibi mubyongereho, ibi. Mwumvise ari ikintu kimwe? Haleluya. Mu yandi magambo iki gitabo ndikigizwe n'ijambo rimwe, kandi ibi byose nibyo bigize ubuzima bwawe. Iyo wirengagije inyuguti imwe gusa, uba wirengagije kimwe mu bintu bikugize. Murabona ubu nambaye imyenda ingahe? Ni myinshi. Nta kintu na kimwe nirengagije, kuko nzi ko byose bifite agaciro ku buzima bwanjye. Habe n'uru rupeta, murabona ko rutanyeneye. Haleluya. Hari imyenda miremire, hari migufi, hari ibintu byose bigize kwambara gusa. Bible Billy Graham yaravuze ngo uru ni urugendo, ngo benshi bahekeye nzira. Hari abantu batangiye urugendo mu itangiriro, bagere mu Barewi baragira gute? Bahubaka amacumbi baratura. Bandi baraza bagera muri Zaburi, batora urugendo bagera muri Zaburi, bashike baragira gute? Baricara baratura. Iyi Bible iyo isohotse ujya winjira mu bugingo buhoraho. Abatarasohotse ntibagezeyo kandi ntibenda kugerayo. N'urugendo, n'urugendo. Haleluya. Kandi si icumbi. Icumbi ni ugusohoka mu nda, ariko uciye mu nda. Icumbi saha inyuma, inzira saha inyuma, si no kuzamuka, ni ugucamo. Wasohoka ukabugeze mu bugingo buhoraho. Haleluya. Rero nicyo gituma bavuga ngo buri munsi wongereho. Ni ukuvuga ngo umuntu ashaka kuvana akaja Kamembe ni ugutera intambwe nyinshi. Ubuzima bwa Kristo ni ugutera intambwe nyinshi. Ni ugutera intambwe zingahe? Nyinshi. Umuntu azaterura amasengesho agasa naho amasengesho gusa ari yagize iki? Ubuzima bwa Kristo. Umuntu yakubwira hejuru yo kuramya ukumva ubuzima bwose bwubakiye mu gushima Imana. Rero mbabarire, nari mvuze ngo twumvise ijambo, baravuga ngo ibanze mbere kusenga ugomba kwihana. Iyo jambo ntimwabyumvise ndetse ryasubiwemo. Abandi baravuga ngo nimba ugiye gusenga menya ko ugiye guhangana n'imyuka ikomeye. Imyuka yande ya Yezebeli. Kandi nimba uri umukristo menya ko ibibazo dufite byose tugomba kugira uruhare rwo gutabarana, kimwe na Petero watabawe. Cyavuravuzwe. Undi yaravuze aravuga ngo nimba dusenga twibuke dushima, twibuke ko harimo no gushima Imana. Undi aravuga ngo nimba haba gusenga haba inkingi zubaka gusenga. Wacu none aravuze ngo Bwana asifiwe sana, ndango byo mwabyiyumviye. Uyu munsi rero njewe nahishuriwe iri jambo niryo navuzeho wa munsi wa mbere, rivuga ngo Imana yitiza isengesho ryawe kubwo gukora umurimo wayo. Imana ijya yitiza isengesho kugira ngo igire gute? Ikore. Turavugana ngo haleluya. Beza Imana icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Turavuga ngo iyo umuntu adafite amasengesho muri we arasa n'umuntu ufite ibikoresho ariko wabuze imbaraga zo gukora. Turavuga ngo rero amasengesho niyo yitwa imbaraga umuntu ahera akoresha ibyo Imana yamuhaye. Tuvuga ijambo twihuta, turavuga ngo
ntabwo Imana yadutumye kuvuga, yadutumye gukora. Ntabwo Imana yohereje abaririmbyi kuvuga, ntabwo yohereje abavuga butumwa kuvuga, ntabwo yohereje itorero mu isi kuvuga, yohereje itorero kugira gute? Gukora. Kuvuga no gukora rero bitandukanye. Ibi bintu abantu birirwa baririmba, Mana ni nziza, irakomeye, irakiza, iteye ubwoba, igira gute? Bwana asifiwe sana. Turi kumwe? Imana ntabwo ishaka ko muyivuga, ishaka ko muyigaragaza. Kandi irashaka ngo kuririmba kwacu gukora ibikorwa, apana kuririmba guha abantu amagambo. Turabyumvikanye? Twavuze byinshi. Turavuga ngo umurimo w'Imana yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibukoza isoni, n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera guse kugira gute? Gukira. Rero ibintu byawe bitarimo imbaraga ntaco wakora, wavuga. Abantu benshi baza baremba bakagwara, twumvikana. Abantu iyo bagwaye benshi basigarana gusakana. Abantu iyo bagwaye benshi akanwa ndigakunda kugwara. N'umuntu uri muri koma rimwe azapfa arimo agira gute? Ngo yavuze. Amakuru ya nyuma tuba twumva hano n'aya. Ariko ntitwe tuvuga ngo se yakoze iki nyuma agiye kuba. Ndababwira ngo Imana rero yarambwira ijambo kandi nari babwiyeho. Yarambwiye ngo nimba ushaka kuba umunyembaraga w'ibihe byose, ngo ugomba kumera nka telefone ihora icometswe mu muriro kuri charge. Ngo iyo wicomoye rero kuri charge cyangwa ku muriro, turumvikana, telefone nubwo wayikoresha irashira, ariko iyo ukoresha charginzwe ntishira. Ngo iyo rero abakristo badasenga bameze nka telefone irimo ibintu byinshi ngo ariko yazimye. Kudasenga ni ukuzima. Ibi twirirwa tuvuga ngo abantu barazimye, ni ukuvuga ngo baretse gusa gusenga. Ninde mugabo bari batunga urutoki ngo yazimye agisenga? Ngo yarashize, ngo yarazimye, ngo impano ye yagize gute? Nta muntu uzushira uzuzima agisenga. Turavuga ngo impano ntabwo arizo zibyara imbaraga, ahubwo imbaraga nizo zikoresha iki? Impano. Turavuga ngo kubera ko abantu birengagije gusenga bafite impano zizira imbaraga, nico gituma ubwo butumwa bwabo budahesha abandi gukira. Ariko sa magambo n'imbaraga. Darangije ibyinshi. Ndihari ejo niho natekereje, ese biragenda gute? Numva ijambo rije muri njye. Riravuga ngo nituja kuganira turangirize kuri aya magambo. Aya ariyo turangiriza. Avuga ngo gusenga ni ugutegura umugeni wa Kristo. Gusenga ni ugutegura umugeni wa Kristo. Yeme, twabwiwe hejuru y'intambara zo mu mwuka, twabwiwe ukuntu go kugwanira ibintu byawe, twabwiwe ibintu byinshi, ariko mwarabyumvise namwe. Masengesho n'ubutsinzi, ariko ngiye kubabwira ijambo rimwe umwuka yambwiye kubabwira. Beza Imana icubahiro. Haleluya! Hashize igihe kitari kirekire naragize inzozi. Muri inzozi zaratanzwe n'Imana zandivuga. Mbona ko turi kumwe, mbona ko isi yose abantu bari muri movement. Naje nari muri movement kimwe n'abandi. Movement no kuvuga ngo kugenda, abandi babakora, abantu bari mu modokari, abantu kumanywa. Mbona ko abantu bose bahagarara, nta muntu wisheganyije wari mu modokari, umuntu wese arasohoka, nta muntu wagumye mu nzu. Mbona ko abantu bose baja hanze. Harangije mbona ko marayika afungura atema ikirere cy'ijuru nkuko. Mbona ko ijuru ricikamo kabiri. Mbona ko hamanuka marayika ngo kuza kureba ngo ibyo abantu bahugiyemo, ngo kandi Yesu Kristo yenda kugaruka. Mbona ko amanuka ahagarara mu kirere aritegereza umuntu wese, nanjye nabonye anitegereza. Twese yahoze agira gute?
atwitegereza. Twavuze ngo uyu munsi uzotungura abantu bose. Mbona ko yitegereza abantu bose, amaze kubitegereza mbona ko azunguza umutwe we. Azungusha umutwe, sinumvise avuga, numva ko umutima umbwira ngo biriya yagaragaje, ngo atangajwe n'ibyo jewe nawe ngo turimo Kristo yenda kugaruka. Arangije numva ko indirimbo iririmbwa, baririmba indirimbo, numva ko indirimbo sinamenye korale yaririmbye, numvise gusa ko ikirere cyose kiririmbamo indirimbo. Iravuga ngo tukikesha tukingoja Bwana Yesu ngo kurudi kwake. Tukikesha tukingoja Bwana Yesu kurudi kwake. Aravuga ngo nakija nitaimba haleluya. Nidusenga dutegereza umwami Yesu azaza turirimba. Gusenga ni kirero muri iri jambo. Ndavuga ibintu bitatu bituma gusenga hari cyo kintu giteguza umugeni. Kintu cya mbere, iyo umuntu asenga abafasha umutima we akawicaza imbere y'Imana. Mu byahishuriwe Yohana mwumva ijambo, yaravuze ngo imbere y'Imana ngo habe ikingumbi, nimba aricyo bavuga icotero, habe ikintu ngo gihora kizamura amasengesho y'abana b'Imana yabera, niko byavuzwe. Mu yandi magambo, Imana liste y'abantu izahamagara ni abantu bahura bazamu bicajwe imbere yayo mu buryo bw'amasengesho. Ntabwo yaravuze ngo haleluya, sinzi mumbabarire, Bwana asifiwe sana. Ngiye kubabwira ibintu bikomeye. Ntabwo imbere y'Imana hicaye abapasiteri, ntabwo imbere y'Imana hicaye abaririmbyi, ntabwo imbere y'Imana hicaye abacuranzi. Imbere y'Imana hicajwe iki? Hicajwe abanyamasengesho. Kandi yavuze ngo basenga ku manywa na nijoro, basenga ubudasiba. Ntabwo ari umuntu usenga iminsi 3, ntabwo ari umuntu usenga ukwezi, ntabwo ari umuntu usenga 14 jours. Ni umuntu utava imbere y'Imana mu buryo bwo gusenga. Ndabizi ko dufite amashimwe kuheruka gusenga iminsi 3 Imana iragukiza. Ndabizi ko ubwo buhamya buhari. Ndabizi ko imbere yawe hari amashimwe ko visa yawe yari yafunzwe birafungurwa, ariko ngubwiza ukuri visa yenda kuza, hari rendezvous iteye ubwoba. Nakumbuye cyane iki kintu cyo kuja mu ijuru ejo bundi. Ndimo senga nari mu minsi 40, ariko cyo cyo kitanga. Senga. Mboni kintu kitangaje. Nabwiwemo amagambo abiri. Ijambo rya mbere Mwuka yambwiye. Yarambwiye ngo ijambo abantu bazavuga ngo Imana ngo iramwitishije. Ngo Imana igize gute? Ngo iramwitishije. Irambwira ngo iryo jambo ntiriba mu mwuka. Ngo ntabwo Imana ijya yitiza igikoresho c'abandi, ngo ahubwo icishakira kigura. Irambwira ngo abakozi bose ba Satani tubona babakorera Imana, ntabwo Imana yabwiye Satani ngo ntiza abakozi. Oya, ntabwo Imana ije kwa Satani mu gitondo ngo imubwire ngo ntiza uyu muroza aje kundirimbira. Ntabwo Imana yitiza abasambanyi ngo ibabwire ngo nyabuna nabuze umuririmbyi Satani imumpaye muririmbyi nimugoroba arataha iwawe. Arambwira ngo ico nshaka cyose, iyo nshaka kugikoresha nzambanza nkakigura. Ntabwo Imana izitira abantu abayo, yarabaguze. Kuba mu nzi itari mitirisha ngo akayaga kinshi ngo ni nako Umwuka Wera atajya yihanganira kuba ngo mu mutima udasenga. Ni nako Umwuka Wera w'Imana atajya yihanganira kuba mu mutima utagira gute? Udasenga. Nta muntu ushobora gutunga Umwuka Wera w'Imana atagira gute? Icya gatatu nshaka kubabwira rero, Umwuka Wera ni ujye uhumura amaso yacu tukabona tukamenya. Yabivuze. Beza Imana icyubahiro. Haleluya. Nimba bivugwa, ndarangije. Nimba bivugwa ngo musenge kugira ngo mutagwa mu mutego,
niki cyatuma umuntu agera ahantu hari umutego akawubona? Niki cyafasha umuntu kubona umutego umuteze? Sama sabona umva mbabwire rero, iyo nimba yaravuze ngo musenge mudafatwa n'umutego mutabona, mu yandi magambo umwuka wera icyo akora mu muntu ngo ni uzumura amaso. Ibi byose uku ni impumyi kuri bamwe, ariko abatuza umwuka we, abasenga umwuka wera azabafungura amaso. Ibi ngibi n'imitego ihishe byose bakabyumva, byose bakagira gute? Bakabyumva. Nicyo gituma byanditswe, ndarangije, ngo nzabohereza umwuka w'ukuri, ngo kandi azabigisha ukuri kose. Mu yandi magambo, iki gitabo utarahabwa umwuka wera ufite ukuri kw'igice, ufite ukuri kw'igice. Ariko iyo ufite amasengesho ajya afungura amaso yawe, umwuka wera akakwereka imitego yose y'umwana. Ntabwo uzonanirwa ku isi, ntabwo uzocogora, ntabwo uzotungurwa n'ukomeza kuba mu masengesho. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Haleluya! Yarabaguse, waraguswe cyangwa waratijijwe, uri mu kugira ngo Imana kiragukoresha, uri mu kugira ngo Imana kiragukoresha mu ko muragira ngo Imana kirabakoresha. Iramwitije. Yarambwiye ngo ubwire abantu ntabwo njya nitiza. Satani abakozi bayo nabo baramukorera. Nanje abanje narabaguse kandi nzambakorera. Bezi Imana icyubahiro. Haleluya! Kabona umuntu arashishikaye, yafunguye isengero, yakoze ibitangaza, yashamburiye, ariko ni urara ku bagore b'abantu. Imana yamuhaye igikoresho ngo kandi kigira imuri amwitiza, ngo ariko agira kantu ngo nawe yanze kugira gute, ngo yanze kuvaho. Cyakabiri yambwiye niki, irambwira ngo si umuntu, ngo iyo mufite umunsi w'ibirori, tegere, iyo hari umunsi w'ibirori, ngo niki kiza kikubwira ko umuntu uri imbere yawe cyangwa inyuma yawe musangira urugendo rwo kuja mu bukwe. Hagiye muja mu bukwe, ugahita umenya ngo uriya muntu nawe uko biri kose nawe agize gute. Niki kiza kikubwira ko nawe musangira urugendo? Arambwira ngo singira ngo uburyo yambaye konyine kuza kukubwira ko musangiye ibirori. Tegere, muzashuriwe Yohana haravuga ngo imirimo yabo, imyambaro yabo ni imirimo yo gukiranuka, ni imirimo yo gukiranuka. Tunaniwe gukiranuka ngo dusange ibirori. Turi mu gukora ku makuru yo gukiranuka, bakavuga ngo mwanze muyihorere. Imana izi ko twese turabaki, turabanyentege nke, kubwiza ukuri ko tudasangiye randevu. Hari abantu bakansarinze randevu, ukansaringa birumvikana. Hari abantu invitation y'Imana barayishanyuye. Invitation ikomeye ni ukuja mu ijuru, amazu muyabone cyangwa muyabure. Randevu ikomeye niki? Ntumwa zaraje igitondo kimwe, ziraza ngo twakoze iki, shamburiye, ariko nutagera kuri randevu, ole wako, ole wako. Abasenga rero baba imbere y'Imana, bafashe imitima yabo bayishira imbere y'Imana. None se urambwira ngo umuntu uhora imbere y'Imana azasohoka atamubona? Ubaze, iyo umuntu agiye gusaba randevu ahantu ku mutegetsi akicara, azasohoka atamubona? Yosohoka atamubona? Azakomeza kurunguruka akavuga ngo ese ageze kuki, nduwa kangahe, ageze kwihe nimero, ko yampaye randevu ni gute? Hari umuntu wanasife sa. Nicyo gituma abasenzi bahora imbere y'Imana, kandi Imana niza bazabona isohoka. Ariko sabarambiwe. Hari umuntu wavuze ikintu gikomeye, haravuga ngo hari abantu bafite amasengesho ngo ameze nka kurya utwana duto, ngo tuza duklaksona ku bipango. Abantu iyo bagira amasoneri ku bipango bagira ibibazo. Utwana tuza ngo tukama twirukanga. Waje kureba umuntu wa klaxon ukagira gute, ugasanga kera kagize gute, kagi ni bigenze gute mu mwanya, kandi ukabona kandi nako karaje kagize gute klaxon. Haravuga ngo hari udusengesho, hari abantu basenga ngo basa n'abana bicara baba klaxon,
ngo Imana yaje kubashaka igasanga kera bagize gute basubiyeho. Mbabwiza ukuri, haleluya, beza Imana icubahiro. Nasubiyeyo, mwarasenze musubirayo, mwarasenze musubirayo, cyangwa mwicayeho mutegereje? Musenga mutegereje cyangwa mwarasenze musubirayo? Haleluya. Nukuri isi irimo irashaka kumara aya makuru, ariko nagiye nagiraho yerekwa rimwe na rimwe. Zambivuga narabivuze, ndimo ndababwira ngo umuntu usenga yafashe ubuzima bwe, umutima wawe wicaza iruhande rw'Imana. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ntabwo Yesu azaza ngo agire gute ye kumubona. Nicyo gituma yavuze ngo mube maso kandi mugire gute musenge. Uwo munsi tuzagira gute? No, nicyo umutima wambwiye. Ni Jacques simbwiriza ibintu by'ubuhanga gusa, naricaye hari umutima urambwira ngo uzobwiriza. Nabibwiye mwene data, uzobwiriza, kandi sinarifite gahunda yo kubwiriza. Aimable arabivuga ngo azabwiriza, ni wowe. Umutima urambwira ngo uzobabwira hejuru yuko nenda kugaruka. Uzobabwire ngo gusenga kwabo ni kutaba imbaraga zo gutegereza kugaruka kwanje. Ivyo bategereje nibabibona ntacyo bizabamarira. Beza Imana icubahiro. Haleluya. Nigeze manuka igihe kimwe mbona umuntu uko amanura arambwira ngo ngwino uje kukwereka Satani. Je kukwereka Satani. Sankuna kubivuga. Aranjana mbona ko angeza mu kuzimu. Angejejeyo arambwira ngo haba ba Satani bangahe? Babiri. Haba Satani, haba ba Satani bangahe? Ngo babiri. Arambwira ngo Satani umwe muzi n'urya ngo wamanutse witwaga Lucifer. Urya sinanamubonye gica nimba ateye ubwoba. Barambwira ngo niwe urya, niwe muzi ngo ariko haba undi Satani. Arambwira ngo Satani wa kabiri ngo niri jambo Paulo yanditse, aravuga ngo inda zabo, Imana zabo ngo ni inda zabo. Arambwira ngo abantu bose bahinduye inda zabo kuba Imana zabo, ngo abo nabo ni Satani kimwe na Satani. Yarambwiye ngo Satani wa mbere nuriye wavuye mu ijuru. Ndimo ndababwira ngo turi kuri rendezvous, ntimuve ku muryango. Turi kuri rendezvous, ntimusinzire, ntimube maso bavandi. Byatumarira iki kuduha iby'isi byose? Byakumarira iki kukugeza muri Amerika baro bakakugeza muri Maison Blanche, ariko ukabura ubugingo buhora? Arambwira ngo Satani wa mbere, barambwira ngo mbisubiremo, nuwavuye uriya segica sekibi, ariko gica ise w'ibinyoma wuzuza abantu irari umurikanya, ngo uwo niwe Satani wa mbere. Ngo wa kabiri ngo ni iri jambo Paulo yavuze ngo n'abantu ngo bahinduye Imana kuba inda zabo, cyangwa inda zabo kuba Imana zabo. Muzi ko byanditswe mu Bafilipi hariya biranditswe. Aravuga ngo abo ngo ni kimwe n'abarya muza mwita ngo n'abarozi. Buriya umurozi ni Satani. Vuze ko umwuka yavuze. Ariko umuntu wafashe ubutunzi akabubwira Imana aramya, uwo nawe ni Satani. Ejo bundi umwuka yambwiye kubwiriza, nabibwiye mwene data, nararivuze hano ngo ngende mbwiriza ari amakuru ngo yo ku kagezi Gideon agira gute, ka kagezi bageragerejeho abantu, ingabo harya zazija gutsinda abamidiyani. Ngira Imana atariko Mana ari amakuru ko onshiraga ahubwo mu injiri. Nababwiye ngo hari injiri zitanu mwene data, sinashatse kugira, nari ngiye kubivuga ariko nta mwanya. Haba injiri zitanu, haba injiri ya Matayo, yande ya Marko, yande ya Luka, ni yande iya gatanu ni wewe. Timburu urwandiko simwe bwe mwamugenda mukwirakwiza Kristo hano, simwe mushinzwe kugenda mubwiriza hano Kristo,
si wowe wagwandiko mu kazi muri Kinyozi basomaho Kristo, si wowe basomaho Kristo, si wowe umenyekanisha Kristo. Ese urwo rupapuro wararushanywe? Iyo injiri yaratwitse yemwe. Tuzi ko hari injiri zitagiye zishika, hari inzandiko zitagiye zigira gute zishika. Siko baza batubwira ngo Paulo akandika ngo ari kugo gwandiko ndirugire gute, urimwe ngo bakabika nabi niko umushumba avuze, izindi ntizigire gute, ntizishire. Warashitse cyangwa waritwitse, wifashe nabi, wishize. Hey, haleluya! Rendez-vous. Uwa kabiri niwo nababwiye, arambwira rero ngo ubwirize riya jambo yeme ryaryango, ariko za kuryumva. Ndumvise ndaryumva Imana icyatumye mbwira ngo ndigire. Buriya twakuze twumva ngo abantu bajabye amazi niki n'amashi nibo bagize gute, nibo basubiyeyo. Niko jewe narinzi abajabye nk'imbwa nibo bagize gute, basubiye. Uko twese siko tuzi, niko tuzi. Mutegere rero, tuvuga ko ahubwo abagize gute, abajabye nibo bagize gute, abandi nibo bakomeje. Ndatangara abamwesheje amazi n'amashi bajabye nk'imbwa nibo bagiye ku rugamba. Mu bisomo abajabye nk'imbwa, sinza muri deba ni birebire ndashaka kubabwira, nimba mushaka ndanabisoma nono bisome. Haleluya! Noneho bifunguye ibintu byinshi, reka mbisome mutagira ngo none nazanye izindi injiri hano. Ijambo ry'Imana, Abacamanza ibice 7, dukurikirane ibice 7, duhere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 7. Mutegere mwanze mureke gusoma, mutaja kugira mwumve iri ni ijambo ry'Imana. Undi nawe nayifate na Biblia yera ngiyi, undi nasome kugira ngo batagira ngo nije wowe ugira gute, wowe bisoma. Soma Biblia ijambo ry'Imana, batagira ngo nashizemo ibyanje. Ijambo ry'Imana bayifite badufasha. Soma.